Sio tofa hou eki pe mo e kāinga whanonga kotoa pe. Tuku mua ki u ngā tupe i he ngahi tala whakataka kato ai whanua pe mo e lotu o kuwha a ngā ue toa ki he ngahi porokalama. Kau puke ai whainga maari e ko ini ki hoka toa i pe. E kutala noa ki he ngahi historia o tonga. Aho ua ino si ulai wa whe ua. Tari fia kotoa ki mūtoro ki he ahoni. Whakapapalahi eni ki he tonga kotoa pe. Mo whamore ala tuku mua ki u ngā ue ka ngahirea anga maheni pe. Ko i hui ke mahino ngofua ka venga te ulawe atu ki ai. Ko e ka venga tau proklama pe mo e ngā historia tonga ki ahoni. O ko roto ke u hoko te kutara noa ki he historia maari e ko eni o misa peika. Pea koe proklama ko ni no fotaha e ku tala noa. Ki he taimina e whiri ai a misa peika ko e advisor. Pe ko e whare i whakapolitikare ia. Ki he tamatui, tamako si austupo ulaki. Nai tu uta a misa peika i tonga i a hataha whaa a kosi. Taha walu wana noa. Ko taimi ko ni na e kei talavou si i ai a misa peika. Whafufua na e kei ta ua whaape. Ko tangata ko ni na e moni tau rea tonga. Na e ala i sia ala i kolonga. Na e lahi e ngahi tau kei ai tangata ko ni. Na tau kei i he mala e whawhai a ko. Tau kei i he mala e lotu. Tau kei i he mala e oe lao. Pea mahulu atu ene tau kei i he mala e oe ngā ue whakatoke tā pe ko e mala e whawhai to. Ahu anoa o Septemba taha walu ano noa. Na e whaare i ai a e na fufua tama. Ko e aho whakahistoria eni ki a misa peika. Iga i ngata pe ko e fufua tai meni ki whaare i ai e na fufua tama. Ka kono mo ni ko misa peika pe na ne whakahoko. Ai ngā ue whai whaare hufanga whakatapu. Pea ko e ngā ue ko ni na e ola lelei. Hena e lelei e mea kotoa pe. Na e muu lelei ai ua i fi. Pea muu lelei pe mo ena tama. Ai upehe e tokolahi ia ko e waifi o misa peika. Ko e fufua patient pe ia misa peika. Ke whakahoko e misa peika hangahi ngau e whawhaito i tonga. Ko e ongo ai ngau e ko ina misa peika. A ene ngau e whaiwha ere ki ene hoa hufanga whakatapu. Na e mafola tu he o tutonga. Pea ko e ongo lele ien ke tonga kotoa pe. Pea tu ameri e tonga kotoa pe. Te nau mau ha toko ni whaka whaito. Moha toko ni whakatoke tā pe mi he tangata ko ni. Pea nai hangi ai api a misa peika. Ha api na e holo ki ai kāinga tonga. Koe kore ai toko ni whakawhaito a misa peika. Pea hangi ko e lau e tau rea tonga na e holo i misi ki he owawa. Koe holo koe tea kāinga tonga koe nau kore ai tokoni a misa peika. I he ngahi mala e ke hepe. Kai tatau te whito ki he mala e koe ne whakawhaito o. Pea moe mo ui ai kāinga tonga. Ko taimi whuko ni e kau whanongo na as mahino pe whoki. Na e kei whakaofa au pito. Ai tuunga e whare maha ki ia i tonga. Pea koe kuonga koe nina e te eke ai ki aia ilo lahi ia ka inga tonga. Ki he ngā ue whawhaito o. Pea whainga taa e mo ui he kuonga koe ni. Kada e hoko a misa peika ia. Koe fui whetu uhopo. Hena e lawe i he ka inga tonga. E toko ni lahi a puta misa peika. I he mala e whawhaito o. Pena maari he na e au ki toko whango fulu, ki toko ni mango fulu i he aho kotoa pe.
na e toko ni e misapeka ki nau tolu. I he mala e koe o whaito o. Pe koe ngahi ngau e whakatoke tāna e whakahoko e misapeka kia ki nau tolu. Ko whika ia koe ni i he kuonga koe ia koe whika lahi ia. Toko whango furu ke toko ni mango furu i he aho. Na e ngau e pina e whakahoko e misapeka. Ai ngahi ngau e whakawhaito o ke te ki nau tolu. Kai ngata pe i he huhu malu i. Ano whaito o e ngahi lawe ahu whanga whakatapu. Pe mo ngahi toko ni whakawhaito o kotoa pe na e whakahoko ia e misapeka. Aia koe tuuta misapeka ki tonga na tuuta i ākosi. Sepitema pe kapata a ene ngau e whakawhaito mo ne tokoni ke ka inga tonga. Pe koe ngau e koe ni na e lau e ka inga tonga koe mata i koula. He koe tokoni lahi na e whakahoko e misapeka. Na hoko hoko atu ai pe a ngau e whakalotu a misapeka. Kai he taimi ta tau pe, na ki hoko hoko atu ai pe a no whakahoko e misapeka. A ngahi tokoni whakawhaito ke ka inga tonga. O ne au mai koko ki he whakaosinga o tisema taha walu ono noa. Na e i loa au pito e ngau e misapeka i he mala e whakawhaito o. Pea na e whakahoko rewa ai whakataha. Whakatau pe koe annual meeting ai kaumisnare. Pea na nau taku o pehe koe ngau e whakawhaito o misapeka. Kau ene he ngau e leleitaha. Ko whakahoko e hamisinare ki tonga. Pea koe hui koe ngau e lelei koe ia. Na nau tui u maho inga rewa ke nofo rewa a peka i tonga. O ikai ke ave ki haapai. Kai tuku ke hoko hoko atu ene ngau e lelei i tonga. Pea koe whakataha rewa koe ni pe koe annual meeting koe ni. Na e pāsi rewa ai. Ikai ke toi alua peka ki haapai. Ka e hoko atu ene ngau e i tonga. Pea e kamata mai pe mi mua, pe mi hake. Koe pore lahi e nia ki a misapeka. He ko mua mo hake i he kuonga ko ia. Na whai ngata au pito e ngau e ki ai. Pea na e taha piho no uhinga o nei. Pea koe uhinga ia ko ia koe uhinga whakapolitikare pe ia. Ko mua foki mo hake na e te fito ai ai tui tonga ai. Ko hii fore vai na e te fito ai ai tui kanoku polu. Pea koe wā ia o hake pea mo hihifo i he kuonga ko ia. Na e meke na whipaki maupe. Na e whai ngofua maupe e ngau e kaumisnare ki hifo. O taimi koe na nau whahoko atoe nau ngau e ki hake. Na e whai ngata au pito. Pe hangi pe kuia na aku lawe ki ai. Koe whai ngata ai e koe ni. Koe ngahi whetu kuaki whakapolitikare pe ia. I he kehe ai tui whakapolitikare. Pea koe pore lahi e nia ki a misapeka. Hono wahe ia ki kamata ni ngau e pe mi mua. Ka neongo ai whangata a koe ni pe mo e tunga whakapolitikare na e iaia hake. Kana e whakahoko e misapeka i ne ngau i he lotu. Pea ngau e aki ne ngau e whakawhaito o pe mo ne tau keiko ia. Ke ne toho aki i mai ai tokanga. Ai ka inga hahake. Pea koe ne ngau i lelei koe ni na e atamaia i e pereri. Tau taha walu ono taha. Koe tau taha walu ono taha na e whingau e aki wao whia i a misapeka pe mo i hou eiki o mua. Atungi. Pea loto ai atungi ke ne whuakia api ki a misapeka. Ke whakotu ai ai training college. Pea koe training college koe ni na whakatau mua ai ke ako i ai kāinga tonga. Ki he ngau e whakawhai ako. Koe lava mea e nia ki mua moa hake i e aho ko ia. He koe fuafua taimeni i he historia tonga. Ke tuu ha higher education i tonga. Pea koe higher education ko ia. Koe training college ia na whakotu e misapeka i mua. Koe ngau e koe na misapeka ki hona whakotu e training college.
I mua I e peleri I he tau tahawalo no taha. Na e taku ia he kau misinare ko lava me a lahi eni. Ai misinare ki tonga ko toa pe. Pea niamo ne kai ke loa apiako ia ko ini. Kako e fuafua taimi e nia. Na e malawa ai ke hanga e misapeika. O whātahataha I mai ka inga hahake. Ke lava ke nau whika au e ake ai pe mo kau misinare pe mo ka inga. O hihi fo. Ko hui ko e ngā ulere ko ia a misapeika. Na loto taha rewa ai komiti ko e kau misinare. Ke ngā ue ai pia peika ia I he malae o e ako. Pe kohono whare ako ke toi mahino angi. Na nauloto nā tō ke nofo taha peika. I hono teke ai ako. Ka koe mea pangohe ne kai ke tari e peika whakaukau ko ni. Nai pehe e peika koe tau mua fisfisi mua. A ene wholau mai ki tonga. Ke whahoko e ngahi ngā ue whakalotu. Ka aku ikai koe e ako. Aia koe whakaukau a peika. E mua maupe e ne ngā ue whakalotu. I he ngā ue koe ni ki he ako. Pea koe whitō ke he aki koe ni a peika pe mo e komiti koe kau misinare. Na e hoko ai tuutuni ai komiti koe ni. Ke ave a peika ke ngā ue ki hapai. Koe more lahi ni ki tonga. E kai ke ngata pe ki he training college koe ni nai whakotu e peika. Ka koe more lahi ni ki mua mo hake. Pea ki tonga ko toa pe. He kono ave koe na peika ki hapai. E whainga maare rewa ai ka inga hapai. Ka e kai ki toi whainga maare ai ka inga tonga. Ki ngahi tokoni a peika I he malae whawhaito o. Kai pehe ki he malae o lotu. Koe ne rao mai ki he tau tahawalu o noua. Koe tau whakahistoria eni. Ko tau eni na e peki ai a Pirinisi Vuna. Koe whoha ia o Sastupo Ulaki. Pea koe e ai ke taloni. Ko pekia koe ni a Pirinisi Vuna na e kei eikisi ipe. Whafufua na e ki tau tahafitu pe. Pea na esmahino pe foki koe pekia koe na Pirinisi Vuna. Na e whakahoko ai ngahi o wau whakatonga ko toa pe o hange koe tuku o fō. Ko tuku o fō foki koe huinga tuku o fō koe presentation of food. Mo e met, pea mo e tapa. Ki ngahi mea whaka eiki, ai whare e tui. Aia kono toi o mai whakaukau e tuku o fō ki toi mahino angi. Na e hunga pe ai tuku o fō ia. Koe o atu ia ngahi tu ui. Pe koe o atu ia mea kai pe mo e whala, pe mo e ngatu, pe mo ngahi mea lelei ko toa pe. O atu ia koe whaai e ta whaapa. Ke taimi e tō ai hapo uri, I whare atu I. Ai ko lolotonga koe ne tengihi ai whanua pe mo e whare o tupou I he pekia a Vuna. Oku pehe ko taimi ta tau pe. Na e tau lo fuu mai pe mo e whaingata ia Sastupo Ulaki. I he ne whakaukau I a ngahi liriu. Pe mo ngahi political reform ke whakahoko ki tonga. I he kuonga koe ni. Koe mea pango he koe kuonga koe ni. I nea o mai ki he tau tahawalu o noua. Koe wā o Sastupo Ulaki pe mo e kau misinare. Na e kai ke lelei. Pe kono toi whakarea koe ki toi mahino angi. Na e kovi e wā a Sastupo Ulaki. Pe mo e kau misinare. Oa o mai ke taimi koni na e tuutu ni ai ke whafoki a peika ki hapai. Ko e taimi koe ni na e ikai whi whau ai wā. Na e alu ke toi wā mama o angi a Sastupo Ulaki. Pe mo e kau misinare. Pe koe wā ia koe ni na kai ke toki tupu koso hake peia.
Nai o si kamata mai pe ia pa mi mua. O hange ko e tau tahawalu ni mawha, ko tangata ko Charles Saint Julian. Ko tangata ko ni ko e tangata Hawaii. Ka ko e Consul General for Australia and the Pacific. I he kuonga ko ia. Pea ko Saint Julian, ko e political advisor ia a sastupo ulaki. I whaafuafua ki he tau tahawalu ni mawha. Pea koe taha o e ngahi te whito i whakaukau na e o atu e Saint Julian ki a sastupo ulaki. Ke toi reorganize a tonga, ke whanonga whakataha a tonga, pea moe ngahi whanua i he wesi te. Pea koe whotutu koe ni, ke whakasino mai ia i he ngahi mea lalahi e ua. Uraki ke whotu hako ni stu tone. Pea whotu pe moa ngahi code of law. Aia koe whakakaukau whaingofua koe pe koe advice koe a St. Julian ki a sastupo ulaki. O kuwhia mao ke toi whotutu ufo o atonga. Ki ha tuunga o ku waofi pea moe ngahi whanua i he wesi te. Koe whakaukau koe ni a St. Julian o ku ata mai ai ai fo i mooni koe ni. Koe pure i o tonga na e pure whakatiki tato. Pea i he taimi ta tau pe koe pure whakatiki tato koe ni. Tene toi whanau i e ia ai ngahi parapare ma ke hepe. Aia koe whakakaukau na e o mai koe e St. Julian o ku maari a pito. He na e tui a St. Julian koe ngai whakaukau koe ni. Tene ave ia a tonga pe koe o ngongo a tonga ki ha tuunga e recognize a tonga koe civilized state. Koe whakaukau koe ni na e tui ki ai a sastupo ulaki. He na e tui a sastupo ulaki o totona ke whakatau a tae nai. Ai whanua pe mi he pure whakarewerewa ai hou eiki. Pea i he taimi ta tau pe na e tui a sastupo ulaki ke whare i ko eni a St. Julian. Ke ohi mai a ngahi principal whakawesi te o whakalele aki a tonga i he aho ko ia. Koe mea pango ai ngau lelei na e whakahauko e St. Julian. Na e whakaanga i lahi i he kaumisnare a ngau i koe ni. Pea iku ai o ikai ke kakato a ngau i koe ni. Na e hou hau laki au pito a sastupo ulaki. Pea tupu ai a toi wātamaki a sastupo ulaki. Pea mo kaumisnare i he aho koe ni. Aia koe whakafuafua koe whakaosinga koe o e nimanga furutupu. Koe wā koe a sastupo ulaki pa mo kaumisnare. Na e whakautu utu ke toi kōwiang. Pea oa o mai peki ka mataanga o e yonongo furutupu. Koe wā koe ni na e alu ke toi wā mama oange. Koe tau tahawalu ni mahiwa. Koe tau whahistoria eni. Koe tau eni na e whoki ai a whaiwhikau pe ko Reverend John Thomas. Koe osia eni ngā aue i tonga i he tau e toru noa. Koe ngā aue koe ni ne kai ke ngata pe i he ene hoko koe whare i whakapolitikare ke a sastupo ulaki. Kana e hoko ia koe whaiwhikau pe koe whare i. Whakalau maari ki a sastupo ulaki i he taimi ta tau pe. Koe whoki koe ni a John Thomas
neongo na ngau I tonga I he tau tau ngofu. Pea neongo ne waofi pea mo siastu po ulaki I he ahko ia. Kana I kai ke fia pea I kai ke fitaulaki a siastu po ulaki. Pea mo John Thomas I taimina e foki ai a John Thomas. Ai o mahino mai rewa pea me he poini ko ia. Na e mamahi lahi au pito a siastu po ulaki I he kau misnare. I he whakafuufua ki he tau tahawalu ni mahiwa. He ka bau o ku iai ha a te kau mea whawhare o hange ko ia ko siastu po ulaki pea mo John Thomas. Ka bau e wholau e te kau mea ko ia ki ha whetu. I ai o to whainga maari ki te whamaawae muia. Ko mea pango na kai ki lava whamaawae ia. Pe whesi o whaki a siastu po ulaki. Pea mo John Thomas. He nai mamahi au pito a siastu po ulaki. Pea koe kuonga koe ni na I kai ke te whakaukau a siastu po ulaki ia. Ke ne toi kore ai tokoni a kau misnare ki hoko ko ene kau political advisor. Pena e whakaukau rewa siastu po ulaki ia. Ke hoko at pe ne ngā ui ke ngai political reform I tonga. Aki ene mui pe ki ngai whakaukau na tuku mai e St. Julian. Pena ngā ui rewa a siastu po ulaki ke ngai whakaukau ko ia. Koe tau tahawalu ni mahi wai pe na whakahoko ai whakataha, fuafua whakataha no pere. Koe whakataha no pere ka inga whanongo ko tui umbu o slawe I pe. Koe whakataha koe ni nei hangi pe whakataha wharearea. Pe koe whakataha wharearea ia I he aho ni. Pe koe whakataha no pere koe ni nei whakahoko I he aho. Fuafua whakataha no pere koe ni. Koe taumua o whakataha no pere koe ni. Kono modernize a tonga. Pea teke a tonga. Ke nau turifua ke ngai Western civilization. Pea koe ola koe ai fufua whakataha no pere koe ni na kai ki ola lelei. Na e fo ou ai whakaukau e koe ni ki he kau no pere. Pea na e kai ke tari he kau no pere e pe koe hou eiki ai whakaukau koe ni a siastu po ulaki. Ke ohi hangahi Western principle pe kono teke o Western civilization o mai ngai whakaukau e ngai whanua wesi te o whakatoka ia I tonga. Na e fōu e whakaukau e koe ni pea tokolahi kau no pere ia na e kai ke nau tari e nau tolu ai whakaukau a siastu po ulaki. Koe tau tahawalu no noa na toi whakahoko ai e whakataha no ua. Ai whakataha no pere. Koe tau tahawalu no tahana e whakahoko ai whakataha no tolu. Ai whakataha no pere pena e whakahoko ki wawao. Koe ongo whakataha koe ni na e kai ki ola lelei pa mo ongo whakataha koe ni. Ai koe whakataha ulaki, whakataha ua, whakataha tolu. Ai whakataha no pere pe koe wharearea e aha ko ia. Na I kai ki ola lelei e ngai whakataha koe ni. Pea koe ngai whakataha ia koe ni, koe taumua te whito e ngai whakataha koe ni. Ke toko ai mawhai e hou eiki. Whakasi e nau pure I whakarewerewa ai kakai. Oku maari ai whakaukau nei o mai e siastu po ulaki. He koe whakaukau e koe ni nei te whito ia, pe koe ohui mai ia e siastu po ulaki, pea mea St. Julian. Ke whau hatonga o toi lelei ange, ko pau ke whotu hakonistu tone, pea whau moha lao. Pea koe ngahi, whotu utu koe ni, na e oatu kotoa ia e siastu po ulaki, I he whakataha ulaki, I he tau tahawalu ni mahiwa, whakataha aua I he tau tahawalu no noa, mo whakataha tolu I he tau tahawalu no taha,
o atu katoa ai ngai u fotu tu ko ni ngai whakataha ko ni. Pea koe te whito ngai fotu tu ko ni. Ke to'o ai nofo pōpula e kakai ki hau eiki. Ke to'o ai mea koe ni koe whatongia. Neongo ko tau whatongia pia o tau tolu, ke tau hi o tau wā mo hau eiki. Ka ku ata mai pe me whakataha, pe mo whakatutu o sastu pōlaki. Na e hewa e tau whakahoko whatongia ki hau eiki. Pea koe ne hewa ko ia, ngari ngari, na e fu pōpula kakai, ki ono whakahoko, mo whakalato, ai whie mau, ai hau eiki. More ke mama o ku kovi e ngahi ngā ue koe ni, whawofa au puta pia. Ka na e lawe i e sastu pōlaki ia, ai mahu inga ke whakatau ataina i a kakai. Pea koe ngahi whakataha no pere koe ni, na e o atu ai e sastu pōlaki a ene whakau kau. Pea koe te whito e ngahi whakataha koe ni, ke whakatau ataina i a kakai. Pea mihe pure whakarewerewa, pea koe pure whakapōpula, ai hau eiki. O kai fo ke uhi ngai o pehe, nei whakapōpula i ki tau tolu. Ka ko tau ulu nganga pia o tau tolu na tau tuku whakahola mai muia. Ke tau hi o tau wā, ki hau eiki. Moi mea lelei ko toa pe, ke ave mai hau eiki. Ka ko taimi nai mapuna hake ai, a sastu po ulaki. Koe mō te naisa ia. Pea moe tu ia ke ne fotu e kone stuto ne. Nai whakau kawa sastu po ulaki. Neo ngoku lelei pea ngai. Fua whatongi ia ia. Pea me tau he wāge hau eiki. Ka au ku mahu inga. Ke toi teke pe. Pea moe mo ui lelei. Pea moe tau ataina. E kakai. Ko ngai whakataha kotoa koe ni. Nai osi mahino pene. Kai ke ola lelei. E ngai whakataha koe ni. Pea osi pea moe poto. O sastu po ulaki. E ne whinga. Ke ne convince ai hau eiki. Ke whakatau ataina i e kakai. Kana e kaipe ke tari e hau eiki ia. Ai whakau kau koe ni. Koe mea maari e. He nai whakatoka ngā i e sastu po ulaki. Oku ia i e fwoi whetu u hopo. Oku hopo hake. He malae. O e ngāu e whakamisinare. Nai whakatoka ngā i e sastu po ulaki. Oku tapua e kalofiama. Pea koe kalofiama koe ni. Koe huelo mai ia. Fwoi whetu u hopo. Mi he kau misinare. Pea koe fwoi whetu u hopo koe ni. Ko misa peika ia. Ko kamata ke ongo ngoa ne ngā ue i tonga. I he malae lotu. I he malae o eako. Kai tau te whito. Ki he malae o ngā ue whakatoke tā pe koe whaito o. Huelo mai pe tapua mai fwoi kalofiama koe ni. Pe whakatoka ngā i he tamatui. Tama koe sastu po ulaki. Koe fwoi whetu hopo koe ni. Koe māmaia e hulungia o tōfu hi ai tonga kotoa pe. Māri e he koe konga ulaki o tau tahawalu no ua. Nai whetau laki ai a sastu po ulaki pe mo fwoi whetu hopo koe ni. Pea mo misa peika. Pea pehena e kore e sastu po ulaki ka misa peika. Ene toko ni. Pea ke hoko mua. Ko ene political advisor. Ke na whakatoka e ngai whakotu utu na whakahoko.
e St. Julian. Pea koe ngai whakatu ko ia, kono tumu ke whakatau atai nai. A tonga, mihi pure whakarewerewa, ai hau eiki. Koe fofua taimi eni, konga ulaki o tau tahawaru ono ua. Ke kawai a peika, ia ngai mea whakapolitikare i tonga. O ku maari au pito. He koe mea nai hoko. Nai ata mai peia pe mihi ripoti nai whakahoko e peika. Ki ene kautaki. Pea koe konga a ene ngahi ripoti nai anga pehenia. Nai wholofola mai ai tui. A sastu po ulaki. O Korea e ku whare i. I he ngahi whotutu whakapolitikare o tonga. Pea na aku tari ki ai o pehe. Ko au, o ku te eke hafu tau kei i he ngā au e whakamisnare. O ku iai e toko lahi ia ki mautoru. Koe kau tau kei ange ki mautoru i he kau misnare. Pea au totonu ke kore e nau tokoni. Ka koe tari maari e tamatui. A sastu po ulaki. Ko tari e tamatui ne anga peheni. Hei kai ki ukore atu e au hamea o ku kovi. Hei kai ki ukore atu ai hamea e ueshi ai hataha. Koe mea ku ukore atu e hoko ia koe lelei pea e afuhi ai o tofuhi ai ai tonga kotoa pe. Ko tari maari e a tamatui. He nane whakaosia ki ne tari o pehe. O kou kore atu. Pea u whakahoko atu e ku kore. Kia te koe. Ko hoku kau mea. Ka ku ikai ki u whakahoko atu e ku kore o makatu unga. Koe misinare koe. Pena es mahino pe me ngahi whetara no aki ko ia. Na e tari le rei rewa. E misa peika. Ai whakatangi pe mihe tamatui. Tamako sastu po ulaki. Ke ne hoko. Koe political advisor ia. Koe whare whakapolitikare ia. Ke ne whare a sastu po ulaki. Nai kai ke mama o pepe e whelotoi koe ni a misa peika. Ke na whengau e aki. Mo sastu po ulaki. Na kamata rewa e na ngā ue ki he ngahi blueprint na e osi whotutu e St. Julian. Pea kos mahino pe foki ko e blueprint na e whakatoka e St. Julian. Ko e whakatau mua pe ke whao. Hangahi u political reform. Mo hui mai hangahi whakaukau whakawesite. O whakatoka ki he pure angatonga. Pa nai whai ngofua au pito e ngā aue ko ni he na mai e St. Julian ia ai whakaukau. Ko ngā aue piko e whakakato ke whau e ngahi lao pe mo konistu tone o whakatatau ke ngai whakaukau na e o mai e St. Julian. I me tau tahawaru ono ua. Ko nea o me ki ai ko kakato kotoa ai ngahi ngā ue ko ini. Pea nai whakau korewa e whakatahano pere i me tau tahawaru ono ua. Pea pāsi ai ngahi lā ko ni. I whakatahano pere ko ini ai nai whakahoko ia. I nuku alofa. Ko ngā ue lahi a misa peika. Pea mo
sasto po laki. Io e na finga ke whakasino e ngai whakaukau koe ni ki he konistu tone pe moe lao. Pe neongo nei lahi ngahi lao ia pe moe ngai whakaukau. Ka kuloto pe ki ulawe atu pe ki hakonga o ngai whakaukau koe ni. Koe ulaki nai mahu inga au pito ke whakamahino e ngai lao koe ni. Ai whatongia te whito ai hau eiki. Koe ua, koe ngai lao koe ni nai kawai ne talanoa ki he ako. Ke fotu ha ako ke tau ataina. Ki he taha kotoa pe. Pea ki whakai ai e taha kotoa pe. Ke huu ki he ako. Pea koe lao koe ni nai mahu inga au pito nai kaua tonga. I he fuafua funua i he ngai Pasifiki. Ke whakasino ai e whakaukau koe ni. Koe taha ngahi lao nai pasi koe ni. Koe hua tau mua. Nai pau ke toka ngai kina e taha kotoa pe. Ai ne ngahi tau mua kotoa pe. Pea koe ngau e kotoa pe e whakahoko e hataha. Ko pau he ikai ngau e pōpula hataha ki hataha. Tuku kehe ange pe hua tau mua. Ko ho whatongi ai a koe. Ke huo ai tau mua o ho api. Ko taha whoke o ngahi lao e na e whakatutu e misapeka pe mo e tamatui. Kono whakatu ai tuku hau pa ngai tolu. Ki he toko taha katoa pe pe koe tangata i whanua katoa pe. Tūlou. Oku tau taha ano ki orunga. Ke totongi e he tangata i whanua katoa pe ai pa ngai tolu i he tau katoa pe. Koe tuku hau ia. Pea e taimita tau pe. Ko ki nau tolu tangata i whanua o nau tau taha ano ki orunga. Ko pau ke o atu kia te ki nau tolu e ngai whainga maari. Ki he ngahi api kolo. Pea mo ngahi api tuku hau. Pea koe taha o mea mahu inga taha o ngahi lao koe ni. Koe emancipation edict. Koe emancipation edict. O kosi mahino pe ia. Koe whaki ia o tau ataina. Pe koe konga mahu inga taha eni. O e ngahi lao koe ni nai pāsi. Kono whaki o tau ataina ke kāinga tonga. Whakatau ataina ai kāinga tonga. Pea mi he pure whakarewirewa. Ai hou eiki. Koe ngai whakaukau koe ni. Neongo na e osi whakatoka e St. Julian e ngai whakaukau koe ni. Ka kohono toki. O ngai whakaukau koe ni. Nei whakahoko kotoa ia. E misapeka. Pea koe taha eni. O ngahi rea maari a misapeka. I he osi e kakato. E ngau e mahu inga koe ni. Koe ngai lao fo'ou na e pāsi. Ko e ola ia. E ku whengau e aki. Pea mo tupou. Ko au na aku tohi i ngahi whakakaukau koe ni. O hoko koe lao. Pea koe tumutumu o e lao koe ni. Pea koe tumutumu o ngahi whakaukau koe ni. Kono whake tau ataina. Ki he tonga katoa pe. Ko au ia. Ko au ia misapeka. O whakamahino mai heni e misapeka. Pe oku ata mai pe me he rea maari e koe ni. Koe tau ataina neongo na e whake sasto po ulaki. Koe tau ataina ko whakatoka ke konistu tone. Ka kono whakasino whakakaukau ko ia. Ko misapeka ia. Te rau lawa ta tō whehui. Ka pauna e kai a misapeka. E lawa nai o tohi e ngai whakaukau koe ni. Io, oku tui e ka wako toko lahi e kei lawa pe o tohi ngai whakaukau koe ni.
Ka koe poini koe kou fie whama mawhai atu. Koe hae mea nei hoko. Ko misa peka na ane whakasino ngai whakaukau koe ni. Ke he e tau ko ni stutone. O ku tipe iti ilahi. E whakaukau e koe ni i he mala e ako. Pe aku takua e tangatani ia. A misa peka. Koia na ane tāpalasia e ngahi mea whakapolitikare, me ngahi mea whakasokosiare i tonga. Ka au tau kawe i he toko lahi. Ko misa peka na ane whakasino e tau ataina ki koni stutone. O tau ataina i he aho ko ia o a o mai ki ahoni. Me he pure whakarewerewa ai hou eiki. Ko e aho whaa sune tahawalu no wa. Na e o atu rewa, pe na e present rewa, ai ngahi lao ko ni ke kakai. Pe aku maari e, he koe aho pe ia, na e tofai, ahanu whaki, ai tau atai nā. Ke tonga ko toa pe. Maari e ngahi lao ko ni he kue ne ngahi ola lelei ki he whanua. Uloaki, na ne ave ia tonga, o iloa tonga, ko civilized state. Pa neango ko kuonga koe na e teke full recognize a tonga ko civilized state. Ka koe fuafua state eni, na e whanonga ia tonga, pe a taku e ngai whanua ko toa pe. Ko whanua civilized a tonga. O ikai ki toi whakapōpula, pe nofo pōpula kakai, ka kōnau tau ataina, he ko tumu ia o civilized ke tau ataina kakai. Ko taha ngahi impact o lao koe ni, ko e to o whataungia hau eiki, to o whataungia kakai ki hau eiki, whakasi isi e nau fuakawenga ki hau eiki. Mōre ke mama o kovi e fuakawenga i ki hau eiki, ko mea lelei, tau hi o tau wā. Kada hanga ngahi lao na e whakotutu e misa peka, pe motu pou. O whakatalatala a nofu pōpula a kakai. Mi he pure a hau eiki. Pena to iai mu ngahi mea maari na e hoko. Kono to o koe a nofu pōpula a kakai, mo e nau fua whataungia ki hau eiki, koe fo i social revolution nene ki tonga. Koe fo i social revolution nene ki tonga. I kai ke toi ave mea lelei ko toa pe ma ai hau eiki. Tokanga e taha ko toa pe ke teke a ene mui whaka aho ki hatu unga toi lelei angi. I kai ke ngata pe ai, ko social revolution nene, kana e toi hoko a ngahi lao ko ni, ko agricultural revolution ki tonga ko toa pe. Manatu ko e tau ngahi ngāu lelei mo e tau ngou lelei ko toa pe, ko fua lelei ko toa pe, na ave mai hau eiki. Pe hangi pe koe a kou lawe ki ai, kai ke kovi, e tau hui vāia. Kana e whakotutu e misa peka pe mo tupou. A ngahi lao ko ni ke tau ataina e tonga. Pea ke hoko, ha social, pea moha agricultural revolution ki tonga. Ke tupulake mo i whakaaho e kakai. Pea whakatau e kakai, mo e nau ngoue, mo e nau koloa lelei taha. Ke maua hea seniti, ke whakalakalaka e nau mo ui. Pea koe whakalakalaka koea e mo e whakalakalakai e nau mo ui whakaaho. Toi lelei yange mea kai te nau kai. Toi lelei yange ngahi ufare e langa ke nau nofo ai. Pea whakalakalaka mo sosiare, langa ngahi whare lotu, langa ngahi ako. Pea ko ngahi langa ko ia.
koe uhui koe ke tau toi fua whatongia ka hau eiki. Kau tau o mai e tau tolu, a e tau ataina, toi mawang se niti lelei, ke teke aki, e tau mui whakasosiare, pe mo e tau mui whaka i he aha kotoa pe. Pe koe ongo mea la lahi e ua, koe ongo fo i revolution la lahi e ua iana e hoko. Osi a hono whoke tau ataina, koe ngāu e ia a peika, pe mo tupou. Koe ongo fo i revolution ko ia, ko social, pe mo agricultural. Hangi e pe ko ia, naku lawe ki ai. Koe osi ai fu ngāu le lei koe nei whakahoko e misa peika pe mo siastu po ulaki. Na e whakanga ilahi au puto a misa peika. E he kau misnare. Pe kai ke ngata pe he kau misnare. Ana e ai mo toko lahi kakai. Na e kai ke nau whemari ke ngai whakotutu a misa peika. Pe a ko tisema tau tahawaru no ua. Na e whakahoko ai ai whakataha whakawahe. Pe koe annual meeting ai kau misnare. Pe a nau whotu ai ke whakahiki a peika ki hapai. Koe whakahiki koe no peika. Na makatu unga pe he whetō ke he aki. E kau misnare. Pe a mo misa peika. Pe a e taimi ta tau pe na tukua ki a peika. Pe ko e ne ngahi whotutu whakapolitikare. E ue si ai a ngā au e kau misnare i tonga. Ai ko ne au me koe ki tau tahawaru no ua. Koe wā tupou pe mo e kau misnare. Na e kai ke fuulelei. E na e asia i he ripote taha o e sea o e kau komiti koe ne misnare. Na ne pehe koe wā o whingau e aki pe mo tupou o ku whakaau ke holo. Pe a ko taha ngai uhinga ko ia. Koe kau advisor ke tamatui. Pena kau ai pia peika i hana tukua ki he holo ko indi o wā whingau e aki o kau misnare pe mo tamatui. Kage neongo na e whitukutuku ai helo ko ini. Pe mo e fui whitu hopo ko ini ki haapai i he tau tahawalu no ua. Ko e tau tahawalu no tolu. Na pēna e wholau watuai a siastu pūlaki haapai. Pea koe taha ngahi tau mua ne wholau kuni ki haapai. Ko e ne kore e whare i a misa peika. Ki he sipinga. Pe koe whotunga o fuka o tonga. Pe koe haere at koe ne siastu pūlaki ki haapai. Na o sea ngahi whakakaukau e hau e ki he fuka o tonga. O kawai o pēna e tau kawi e hau e ki ke ai he fuka tonga ai kuma pe ko e mua taane. E ko taha ia o e ongo monumanu hufanga whakatapu. Na e taku ko e ongo monumanu tupu a tonga i he aho ia. Kako taimi pe koe na e whakataha ai a siastu po uraki pa mo peika. Na e whakotu atu e peika ia. Ai fuka ko ia a tonga o kuia e kolosi. O tau ngau e aki e aho ni. Pea koe fuka ko ia. Wosi mahino pe koe kolosi. Na e uhinga ia ki he e tau whakamu ui. Koe kolosi ia na e peki ai ho tau whakamu ui. Pea koe kulo kula rewa. Na e uhinga ia ki he tata ho tau whakamu ui. Na e tawhi hifu o whakamu ui ai a tonga. Pea moe mamani kotoa pe. Pea koe whakaukau rea wako ia na e tari lerei e siastu po ulaki ia. E whakaukau ko ia. Ai uto e maari e rewa mpe mihe poini ko ia. O ata mai heni. Ika ke ngata pe i he ngai whotutu whakalao na e whakahoko e peika. Ka kua o mai eni ki he fuka. Kuo kau a peika. Pe koe whakaukau. Moe whare i a peika. Na mbakatu ungai. Ahono tā ai kolosi pe moe lanu kulukula.
makatu unga ia e fuka o tonga. Tau ngau ia ke hauni. Koe whakaukau ia a misa peika. Pea koe tau tahawalu no whana e whakahua turewa whakaukau ko niki he whakataha no pere. Pea pāsi rewa. Ai whakaukau a peika. O hoko i pe ai kolosi pea mo e kulokula. Ko e fuka ia o tonga. O ka mata me aha ko ia o a o mai ki a honi. Ko e tawalu wono wha i he whakamooni ko mau. Na e a o mai ki he taimi ko ni. Ko to e mau ai i he tamatu isa stupo ulaki. Tulou. A ene whalala pe mi he kau misnare. Tulou. Ai a ko kuhinga ki ai. Ko taimi ko ni. O kuto e whengaho e aki wa awhi au pito. Asa stupo ulaki. Pe mi kau misnare. I he a o mai ko i ki he tau tahawalu. Ono wha. I he taimi ta tau pe. Ko e taimi ko nei tōtou wholawai a sastupo ulaki ha pai. I he whawuwua ke tau tahawalu no tolu mo ono wha. Na whengau e ake i pepe mo misa peika i ono whau e ngahi lao whakakolo. Ngahi lao whakawahenga. Mua ngahi lao kehe pe. Pea ko taimi ta tau pe i he nea umai ke tau tahawalu no wha. Nai whakotu ua turewa e sastupo ulaki. Ki a misa peika. Ke hoko ko ene pare e mia. Ka ko mea pango hena kai ke tari e misa peika ai whakotu ua ni. Pea ko taha ngai uhinga ia ki ai. Hena e kai ke mo ui lelei a o ene wifi pea mo ene whaamiri. Koe, a o me koe ki he tau tahawalu ono. Koe uhi koe paloparema koe nai hoko ki he wifi pea mo e whaamiri o misa peika. Ai i kai ke nau mo ui lelei pea holo e ngahi tuunga o e nau mo ui lelei. Na e pau ai ke whakahoko atoi e peika i ne kore ke Australia ke nau whoki atu ki ai. Ke whai hatokanga i kina ai tuunga mo ui lelei a ene whaamiri. Pea i e peleri tahawalu ono na e whoki rewa peika pe mo ne whaamiri ki Australia. Ko ne whoki ko ini pe mo ne whaamiri ki Australia ko e lawa ia ai mei tau e ono a ene ngā aui i tonga. Ai e whakafuafua ko ne whoki ko ni ki Australia i e peleri tahawalu ono whakafuafua na e tau tolu noa peika i aho ko ia. Ko e whoki ko na peika ki Australia po mo ene whaamiri e tau tahawalu ono. Neongo e nau whoki ka na osi sio mata peika i he ngahi liliu lelei. Na osi whetaulaki motonga e aho ko ia. Ko ngahi liriu ko ni ko ngahi u political reform o tatau te whito ki ona whakatau taina i kakai. Pa mi he pure a hau eiki. Ka pehe ki he whakaututuange ai to e kau mai a kakai mo e nau tari e lotu. Pea pehe ki ngahi liriu whasosiare o hange nau lavi kai ki mua atu. Ko e toi lerei ange mo ui kakai. Nau tau ataina. Mau sirini lelei, mau mea lelei. Ki toi kakei e nau mo ui whasosiare. Pea mo e nau mo ui whaka aho. Mo e nau mo ui whaka ekonomika. Pea kai ke ngata pe ai. Ko taimi ko nai whokea peika ki Australia. I he tau tahawalu no. Ko e taimi ko ni nai whotu ai ko risko tu pou e aha whawhe pueri tahawalu no. Na whotu ai ko risko tu pou e aha whawhe pueri tahawalu no. Whoki a peika i e peleri tahawalu no. Ko e mahina pia e ua. O e motua ai ko risko tu pou. Talu mohono whotu u. Aia neongo ai whoki ko na peika pe mo whaamiri i he tahawalu no ki Australia. Kada e osi ai ngai whakalaka i tonga e a ko ia.
whakalakalaka e ako o kawai ana fotu i koriko tupou, whakalakalaka e lotu, whakalakalaka e tuunga whakapolitikare atonga, tau te whito ki hona whake tau ataina, pia mua ngahi whakalakalaka ke hepe. Kaike, koe tuunga ia na ea o mai ki ai i epeleri tawalu no, na e whoki rewa a peika, pia mona whamiri ki Australia. O Māori e whoki ai historia Māori o misa peika, he o kei tālangai. O taku e toko lahi na e uesia e misa peika, ai tuunga whakapolitikare o tonga. Pea taku e toko lahi na e toko ni lahi a peika. Pea hange e pe koia o kumu o si mea i mea ngahi poini na kutala noa ki ai. O koutu ia uia o kutono no ta katoa pe. Ka koe mea mahu inga he ni. E tau siofi. A ngahi le lei na e o mai e peika. Lolotonga ni hoko ko advice ia. Ke tamatui. Ko ki historia ia pe mo misa peika ki e tau po kalama ki ahoni. Ka te toki hoko atu. I he kahau wawe mai. Kia ngahi ka venga make he pe whikawaki. Pia mo misa peika. Ngā ranga ia tau ki prokalama ki ahoni. Pea i taimi ta tau pe ko kore whamore atu ka pau koe ai ha rea pe hatala ku tōki tua. Whamore e mua e motuani. Whakawhi e toi pe ki motou ki he kahau wawe mai. He hoko no atu a ngā historia Māori e. Pea mihi se noloko ni. Tau vete mua ai ki he ahoni. Le vere vai whetapa tu a whātu.